Za kupovinu najboljih stripova i mangi na srpskom, posjetite sajt Darkwood. Link sajta je u opisu ovog videa. Lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas pričamo o 51. čapteru mangi. Digla se ogromna prašina oko novog čaptera. Još u trenutku izlaska spoilera, svi su govorili kako je to, Naruto umire. U spoilerima smo vidjeli da Naruto koristi novi mod i Kurama mu govori kako će zbog toga umreti. Otkriveno nam je i ime čaptera, žrtva. Kad je izašao čapter, istina, razočarao sam se što smo od tog novog moda vidjeli isto ono što je u spoilerima. Prikazan je samo u posljednjih nekoliko stranica, cliffhanger. Ponovo. Malo kasnije ćemo pričati o Narutu. Otkrili smo zašto Ishiki ne može da ubije Boruta, međutim, više vredi ono što smo saznali usput. Dobili smo još jedan važan detalj vezan za hijerarhiju od Tsutsukija i čitav njihov sistem. Skoro će ići poseban klip o tome. Fale mi neke informacije koje ću, nadam se, dobiti kroz sljedećih par čaptera. Čapter počinje dijalogom Boruta i Sasukea gdje mu Boruto govori zašto Ishiki ne može da ga ubije. Prvo morate da razumete čitav sistem oko sađenja čakra voća koji nam je detaljno objašnjen u ovom čapteru. Kako bi se dobilo čakra voće, potreban je džubi. Džubi je bukvalno seme za čakra drvo koje kasnije daje plod, čakra voće. Kako bi Desetoripa postala božansko drvo, ona mora da pojede živog od Tsutsukija. Ishiki je u posjedu jednog džubija, ali nema čime da ga nahrani kako bi ga pretvorio u čakra drvo. Ovo je razlog zašto Tsutsuki uvijek ide u paru. Jedan od Tsutsuki postavi karmu na nekoga i biva žrtvovan, dok drugi ostaje da nadgleda drvo. Ovo što ću sada reći nije spomenuto u mangi, već je čisto moje nagađanje. Kada čakra voće poraste, žrtvovani Tsutsuki se vraća u život uz pomoć karme. Čakra voće se onda uzima i odnosi na planetu Tsutsuki, gdje se sa njima hrani novorođenčad i od Tsutsuki kralj. Opet kažem, o ovome ću pričati u posebnom klipu. Potvrđeno nam je i ono o čemu sam pričao, a to je da je Kaguya slabiji od Ishikija. Amado je potvrdio da je Ishiki jači od Kaguje, da je on trebao da bude žrtvovan za postavljanje čakra drveta. Kaguya je izdala Ishikija i umalo ga ubila. Ishiki je onda preuzeo telo Jigena i povukao se. U senci je stvorio Kar organizaciju koja za cilj ima da završi misiju sađenja čakra voća. Kaguya je onda pojela čakra voće koje se nalazilo na zemlji i postala jako moćna. Sad, pitanje je kako se ovo voće našlo na zemlji. Postoje dvije mogućnosti. Prva je da ovo nije bio prvi njihov dolazak na zemlju. Moguće je da su tada došli da preuzmu ovo i zasade novo voće. A druga je da su na zemlju dolazili neki drugi Tsutsuki. Svaki čapter daje neke odgovore, ali zato daje mnogo novih pitanja. Onda Boruto stavlja kunai na svoje grlo i preti da će izvršiti samoubistvo ukoliko se Ishiki pomeri. Jako glup potez, iskreno. Boruto je itekako važan, ali ne sam Boruto dok je čaura, već Momoshiki koji se nalazi u njemu. Ishiki ne može da baci Kawake Desetoripoj jer je on njegova čaura. On mora da sačeka da se Boruto transformiše u Momoshikija i da onda Momoshikija baci džubiju. Osnovo je Kar organizaciju i s pomoć Amadova stvorio ekipu kiborga i androida. Sada će moći da ubije Naruto i Sasukea i zarobi Boruta. Onda bi uništio Konohu i preuzeo Kawakevo telo. Posle toga bi doveo džubiju uništenu Konohu i bacio Momoshikija džubiju. Onda bi dobio Sinđu voće i na kraju imao bi izbor. S obzirom da ima Sinđu voće, ima dve opcije. Ili da ga pojede i postane izdajnik poput Kaguje, ili da ga odnese nazad na svoju planetu i uspešno završi svoju misiju. Ipak, pola Kar organizacije na strani Amada, koji, iako je stvorio svu Karinu tehnologiju, želi da porazi Ishikija. Međutim, da do ovoga dođe, previše stvari se moraju poklopiti i Ishiki je poprilično daleko od svog cilja. Sad možemo da pričamo o glavnoj temi čaptera. Narutova smrt je definitivno nešto o čemu se najviše priča. Mišljenja su podeljena. Najviše je onih koji će prestati da gledaju Boruta zbog Sasukeove i Narutove smrti. Manje je onih, kao što sam ja, koji misle da će njihova smrt doprineti razvoju Boruto anime. Mnogi su mislili da će Naruto u ovom čapteru umreti zbog novog Kurama moda. Naruto nije imao nikakav plan. Jednostavno je bio prisiljen na borbu i rekao da će se boriti do same smrti. Kurama onda govori da ako će već umreti, može da pokuša nešto. Kasnije vidimo da je Naruto zbunjen, što znači da čak ni on nije znao za ovu moć Kurame. Došlo je do transformacije i čapter se završio. Nemam šta da kažem o ovoj moći. Definitivno će biti nešto ogromno, s obzirom da će Naruto umreti posle korišćenja ove moći. Videli smo koliko je snagu imao Might Guy kada je otvorio 8 unutrašnjih kapija, koja je inače tehnika posle koje je smrt zagarantovana. Osim ako nemate Naruta kao plotarnu. Čapter se zove žrtva, ali ne zbog Naruta, već zbog saznanja o džubiju. Ja bih lično voleo da vidim kako Naruto i Sasuke umiru, što sam već bezbroj puta napomenuo. Međutim, kako se priča razvija, sve više i više mislim da je kodaču bitniji novac, a ne kvalitet priče. Jedna od stvari koje bi mogle da se dese jeste da Naruto ostane bez sposobnosti korišćenja čakre. Isto kao što se desilo Gonu u Hunter x Hunteru. Naruto u takvom stanju je jednostavno beskoristan. Ostao bi živ, ali bez moći. Iskreno, meni se ovakav scenario nikako ne sviđa, ali eto, napišite mi vaše mišljenje u komentari. Za mjesec dana izlazi novi čapter i saznaćemo više o ovom modu. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa. Pozdravlja vas Balkanski Učiha.